alo muntina namite ho si limna ka hin nei kinun tu ni khwa dingin jong thu phachom EimiTimes guest editorial akunin ahi le hita atati pu Jangkhosei ho kip zohal Phaicham akunin anangai kinu hiti ahi le hita atakiti thu chang hi thu tamta gom khoma hin thuneya pangkhat in koham khat akhotu nom ahi lo le ahu nom pa ahi lo le ahu nom nu hu na dinga thu chang hi Hitah banga chu nam khat hu da dinga jong man thei thu chang a hekidi agyal kho lo ham khat a kho sa lo ham khat jong chu aman agyal kho le he thei jeng a hin ipi hi jong le aman thulai mu achala hi jin a hi le heta atati thu chang hi alunggel aphon do na khat a hekidi na hi a hi le heta atakiti thu chang hi ase hi han apha hi jong le ki manggel a hin la he chi thu chang a ki man ting mi lunggel la nom lo na tabong khat asu do ji alhang pia a ki man na hi mi khat in thila bola midang khat in hiti hin bolin lang a hi lo le chuti chun sein lang kiti ho hi a bol pa chun koi madang sei son ala nom lo kha a hi le a thil bol chu a hi le heta atati hi a mi don bun na a hi ji chule koi tabong ham khat chun wangsi na a hin tua alung thlei lo na mi khat ana hi kha le gel kho lo wat sa na in a hi le heta atati jong a ki mangji na hi chukil le he chi thu chang ki mandan hi aso so ta han ti na tabong a hekidin thil ki bol sa khat a hoi be se lo chu tha bola phading khat gel kho lo khat chu a hi le heta ta tin jong a ki sei ji na hi tu inam din mono hi a hi le heta ta ti ding atam le atan mi nam hi lo e ho sunga hi koi ngo diu hetam i bol ngap lo ji uwa a kho che khat bol dinga ium do a hetan a kho le i Football tournament a khu player som ni le ni ho khun football a chan che wa ape o hepun a bon wa football khat ki chu a hi je un nasata ki ham bol hi wi mi som ni le ni khun football a chan che wa anei che u hetale a ha jo jong het ha sain tin chule tournament chu nuizat ta so do dinga hetai hi chi ja hi nam level a thil ki bol ho jong nam dang to ki tet a hi lo le kichu ka hi ti hi seitam lova het jing the hi a hin la tu hin a ki vet le a ki bol zo si le a ki tong zo si hi a ma chal le anung chun thu chum hi ta le a hi le heta ta ki ti nangan hiding hitam tia gin mo thein om ji chule he chi thu chang a hi le heta ta ki ti hi midang thu sei la lo na khat a hi ki di chubana he chi thu chang hi a ki man na izat ham khat hi lungdon khoi sat na mihimin a hin tam tu ting ki cha le ki da nei lo atam jin hi chi pha chule a hi le heta atati thu chang hi mihim lungsunga ama le ama hungping do jing ji a hi chule in sung je nga jong cha te la a ki don nom lo le a ki kho sa lo aum nom jin hita bong ngai lu na chang zo lo cha te a hi lo le nau te ho chun su khil bol khil a hin nei te ngole laina ta gel kho sangin asu su ta han tia gel nu le pa jong leisi chunga hi umda lo a hekiri na hi a hi wang chun cha te la a ki dot jeb khat chunga chun hita bong chu koiman a sei kit pui hitia hi je chun a hi le heta ta ti hi thu chang hlom cha a hi wangin apul do ho dingin do ha sa ta hin a sei ho dinga wang sei be ta a hekiri sei a be ji a sei jing ding ti na wang a hi di pui thu nei vai bol khat in a hi le heta ta ati hi mihim iza ham khat dinga chu gau sat na so the a hin la a phalanga aman cha le mi phap dinga chu wang bu na jong hi thei ki da hi ama wang he chu tu changa kun hin wang bu na sangin gau sat na lung tam so dingin gin mo mi na hi hi jong le ni sia ki mang thu chang a hi kidin koi ham khat chu tu kal he chi tu chang hi naman lo ding he tai tia ga hil thei jong a hi ki di pui gal kho laita arambai tingol hon sarkar thar koina abulu wa thal tampi le mei chang tampi apo do chun state sarkar in anungdal povin a hi le heta ta tia anahing hlau ti na hi infarkhopia kokizo nammi te chu zat mel se ta ki thana le ane ago ho athang adoya su chat ve a hi na ho jong chu sarkar in a hi le heta ta ati ji wa mihim ho chu chat lo the an hi ve ti chu tu ni khwa dinga thu phachom a hi lo le thumantam EimiTimes guest editorial pu Jangkhosei ho kim zohar Phaicham ku na hin phun do theu he chan chu hitan ti